Pipai rewet Kristan kejupan dan kambahaya kini kikentien haka kerteng jong ukupa uhun baru mensi mahut. Hendai hatu kitip bakat kum kajing bot tenrai. Mensi mahut kambut bat thawi ketentei. Hendai namar baka balang kadai kabayang nongsyun ya kikentei. Kum ta kampen pawi kakentei hapo joka Trinity. Om tanggak ta hendai ka khang ka bu uri-ru buat kajing sisya. Kedanduk kisaki ya kebakum kita, kum ke kitab mujon, baka balang kala kentai. Hakan ni ke kitab, The Secret Book of John atau ngadai upa ke kemi bat ukhun. Hang ni kapau ba mensi makhut dia kemi. Om tanggat ta uong syuk-syuk. Kalong kanong seng nong pun, bat kanong kaya baru kejing tau. Laru ban syamnya ka haka Bible ke kitab Proverb, kejing start, wisdom, palakot kerteng Sofia. Kapal adon naduk syua kajing sedang jong KA. Dairu maka kapal yarap mantau ban pelong ya KA baru. Ndai tang nakadau baka balang kadonnya ke kulsyur kenpo ya ki kentei. Ki penkelan ki penjeruit-jeruat. Kenang ban khanglat penduk ban kenik kentet ya kerdan jong ke kentei. Kum kini KA kilong kelum ha kitu kipor. Kanuksa kalilit ke kentei berkatengah ke benekong jong u Adam. Ya kala tahu dah ke domet hakajuk korkom kumbala taulem ya u Adam. Ndai tang nakadau baka persya ai kajing syak kenpo bat dawai kajuk ke kerdan long beriu man beriu bat u Adam. Kipen kala karakter kesuit no yaka. Kamari Magdalene ke balong sakawai pat kan kusah. Ke balong ka senran bejantam jong u Jisu. Ndai ka balang ke bujlino da upe terus hakajaka jongka. Bakan long ka klik jong ke balang. Dah kebapen but nam seniau ya kah? Hendai pitip, doi tat adu seniam si ajar kendai sepak hendri pok kendai. Baka balang kapan mak pat bak. Bakala don sisya kajing bakala. Haka balakum identify ya kakum katai nuti.